Wamuki tata mwenda musaisi wa Mutongo TV ni wikwati wako kioko chako uchende kwitha kicha kwa ila na chako endese kioko chako ana nyanya mako va studio tuisawa mwino tuadhimete no tuyite mpaka tona na ingi dhini wa kilungu kicha kuchendete cha weno va Mutongo TV ngwatano ya mukamba nyeni tawa Steven Muema tuambie tweet @Mutongo TV ke @director Muema tutume ya #weno na indi na watu atendeni wa mitandao yetu amekuwa mkanilie @Mutongo TV ke ni Twitter, Facebook ni Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV official, wasembandeni wa mtandao wa Instagram ni Mutongo_TV na indi no man the Facebook page yako itawa Steven Muema Kenya no miona vuno mbona indi post neke ya ne na musani kule ya kunene na musani wa man the Facebook page itawa Steven Muema Kenya, like the page na indi winena na itu na indi taka waida kanata kithio namba ito ya SMS ne ile itatu kenda imwe itano kana indi kwa alama somi kisongo itawa 23915 kana ile itatu kenda imwe itano niyo namba ila otukwa chendini wa SMS tuma SMS tumotumoni mukuvi ukuli musanie kuli lawe na yo na indi utusiaisia wiba indi nitukwitha tuinena nena mwini wakwa muthenyani wa umundi ni mwini wa mbathi cia kumukumia na kumutai ya mwiyei na ni mundu indi wena wathi musio wathi munene nitukwitha tuiwenge wa yake kwa ukwati ya bukuma oyu mbaka saa itatu nikenda tunananye na musani tumane wenu nyeni tawa Steven Muema kwa moko ile na ukethia na nothocha ndini wa kilungu Joseph yes wa mugitata yana mukeneza pio kabisa yo Joseph inde we umete wa Joseph umete ukambo wa account ya Masako pandu beta wa donyo sabuk kekile mamboko Donyesa bukuno sinamiwa ibukuna social studies ni class 6 7 bandu yesikani ya mbono ndo ibakupe na 14 force nje 14 force ne atala ndine tabamba na medha mezi kizongo nabeta kwende neto the 14 force sisi abaya utabia musese niwo usiachebu umwene pio mwene ne medho ka medho niwo nina ukethia musiaisia nitawa Joseph Munyao ange mambita kikto ange makabita bazu netokira bazu na ni mutangi naendete Kristo muno niyo muse kijana nitwanite nina kebeti ko ai iyo nako andwala meko ndakoza na bani meata bado kindangi ai na nokolie ndo enda kati yo kamwe kama wakagele kana tiyo yu bana ana tiyo yu na tiyo usunge nyene muyani nina kibeti na muyai sawa wasi ndo maitangaza ukadimaya okay no waenda kwetha yo mutangazi muthenyo okay ndia isauka although nyene muungami wa the wandu muno nyokolie no wifanya mutangazi no we to introduce your show no nindate Pasi bayo to introduce your show ino nyene tawa Steven Muema weta Joseph Munyao vani Mutongo TV na kilungu weno why isn't a lot of information lakini no manondo kweka so nina okay byamusi aisia kiokoni ni kioko kiokoni jo mwende ba niki lungu cha wenu Winake Steven Muema namu utangazi cost na mweni Joseph Munyao ukalaziwa ni ombena wewe nati wambea umete bandu beta 14 falls donyo sabuke bakupia 14 falls ni chani 14 falls ne bandu kiuki tha kithete masinga kana kana masinga wathi basa no bawe kwiwa thika bandu wa mala ni bandu andu maenda ilo la kiuki kitikite bayulu kitika mala 14 kana I think beti wa 14 falls ne wa nikitaiwa bauma bia sume da matilikane na 14 wa matala kindu tachu kwa mundu weta Paul mulai Paul mulai ni munana wabuno ni musene ndia ile munana wabuno ine da shughuli ame aina ngai shughuli
Na kuambia no akwacheke bati kimuna wenanga shughuli. Na kwananga shughuli. Na ichendere muno. Chendere muno. No iso mandisi. Lakini ukata yo mundo. Ukona kwito kwenu tuvundo tusio. Gato mundo tusio. Teka no gena chito kajana lakini yengi ngokacho. Ngokacho. You tulika ba winini. Sabali yako ya wini yambe ndi. Sabali yako wini yambe yetene. Yambe yetene niyo munini. Na kendo kimana ase ndongea inya kwa mobea muno twambie bang nondu ni wabe ndisika kubebe waningai ona be kendo kindini yakwa na andi chakwaya ya kanisani ne munini muno waina soprano na of course na ina soprano ndo kwase wakwe kateke kanyigamu inambase that's kana abundiswa tena so na ina tena ti tamwetu muno lakini muno ba tena so nambi yabu that is kitambo tu ne school ne school nambi ya neo mwana munini school ta class keba I think na yake ndo class 6 bando class 6 ba we class 6 no ne class 6 na ina tena nzeo muno kwanza na alika in fact na ina ne kana ni weka babe ibeti ase so weza idi yanginando imendeswa ni kwa Yesu muno ndushi kana kanini ka ketato so nalikabu naende ya kwaya so in naende ya so join praise and worship yubana mania mawasya chao confidence ya kunga mambe wandu kindu tachu ende in kindu 2017 ba mwewe 11 nibona record ye wadhiusu wadhi wa kwambe volume 1 ita wake wangu na recording kufika ba none tengai nikana musesi amanatu na mwini studio wanda utuni awadhi wewe patay guitar patay keyboard so ekane lijoka wadhi kamwe kawadhi kamwe ni kanane na umisio otene o yumeduke nene singai nukwika nene singai nukwika ona ketha ni kwosa kavinda nini singai nukwika nini singai nukwika nini singai nukwika ona ketha ni kwosa kavinda nini singai nukwika Yesu na Lazaro ni anyanya maandiko measia ni anyanya Lazaro na kenuwaye ula wendiwe nuwaye Yesu na bando wandi wabundi wakwina ni kule wathi music school nyendi athi music school na wamanie kwika baweze dia wende tu piu I think ngai no negete neema ya yulu ni neema ya ngai nondo ndia abundiswe mundu although maybe kwa yani nese nota baswa wasio nota baswa wasio maybe praise and worship with them olona ambulidi akakuya wale ina wasio lakini usiende wingi sio kieyete sio mbwene no we say any worship song yesikie nando ila yesikie nando na watu likili kama inondo watu wa praise and worship ndo katume tu ya viumbe vyote vinakuabudu ni wewe Mesia 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 ekelabu yeye wathi wako ulawambe wandikie wathi ulawambe wandikie pio wandikie wiva wathi wako wambe ndilikana na wandikie ne class 8 utonye kuandika wathi hata wewe class 8
so wina wini ndene yaku wina wini ekibali cha wini ndilingana shawe yanada ngaina okutumia kai ala okutumia we munini uyanata it doesn't matter so na ndikia wathi yako wambe ni class 8 we CD ni volume 1 wita maombi ni muhimu ando ingi maese na wandikie ni class 8 maombi ni muhimu na wa record ndo waili kana ni wesi obendo anga baadaye so pe challenge mwena ina yote yu matukwasu na kila sena andika mbathi gisi chao choka evukuyeka aya ikoza ni mundu yi kana kayana diaelewa in fact diaelewa ni chao chaende ya but nesa hivi ande nayo ukaisaidia yu katiwa mbathi lasi wanda ndungie nalikana ne maybe mbathili na ilengise evukuni so matukwane si maybe simu isi okio kawathi ko kana wandike kana ka record hiyo mlikozi kutuya ina simu so wathi woka wandika hiyo buku ya wala ni tune no wathi wa kube mbathi mbingi si aye kilengeze yayo ba wete nange bingi muno lakini ndongianga yimu bya nondo zitela kola si masitela sioka ngoka yambe with your record wa record ye volume a whole volume CD ni ma kana wa record ye wathi umwe ndithi yambe na record ye volume nima yamba thitha ndatu inarewe ni figia kwa wita wa kasuki kasuki andwa baadhi kana bona record ye eta wa Samsi record bona record ye volume ya kwa yambe album yonde na record ye yonde mbathi ndatu andu ingi mayina mbathi yambe ni methe amena thina wa mbesa mundu akasia akazobya group asangiwe chao ibinda ku yambe we record mbathi wa wamba ni mbesa ata watu kana tono the record mbathi so dia ina mbesa in fact kwitha kindu kimwe kitha ke challenge muno kwa mwini ai singina ba yanza pena ini ingi muno pena ini ingi muno nangi makita kwango nundu pe kathina ka mbesa maybe mundu no ethe atena kwati ena mbathi na ena message nzeo mbathini lakini ukasaidhi andena kwati wa ku this studio but nyenga yewe ona nisie dia inacio na ketieta marafiki ndongianga imo bya ndo pastor mwe unethika na umesia nethika weta wa pastor Muli pastor Muli naenda kanisa yake ku so na tiyo marafiki na shirika na udika fundraising fundraising kana ngo pesa tuono ndo nawe na don't know the studio na don't know the studio na record ya audio na naumia video though ya hiyo lo but nitongeanga imo yana ndo amwambia msio Biblia asianu usidharau mwanzo mdogo nuka dharau mwanzo munini ndo baba nini naombe sawa twika peyolo kwati yobu mwenda musese twende nonene nake mundu Joseph Munyao lo kwini wathi wake wango wawendo tu wawendo na mbathi mbingi ende anonene na itu thina matendo itu amekumukanile namba itu ya SMS ni ile 395 ile 395 nanda kuislamu tumani maku maini ni mwini na okay ntunena musani kwa atiavu kuyo kwa atiavu wende kwitha wi sawa Mutongo TV meri kuma Muranga tumukwati nesa musani ya sawa kethia mwini usumuno na yumwe wasia wake ni musio muno akwatiavu ni Phoebe kuma Sofia Noise Phoebe nione na inake last Friday na embea kwati ya bua sawa kwa sawa. Asante Phoebe. Kethia Joseph Munyao yumwe ni watuma tumanyika kuondo nyosabu an mutungi kuma donyo sabu. Wow. Ane no mwezi. Kethia kama nae. Salimia brother Joseph ni John Kamanja kutoka Runyenjes. Runyenjes ni kwenye kamera. Runyenjes ni kalite. Usino weka twistene. Ni kalite mono Runyenjes. Na ende muno musese ende anonena na itu ndino metandao itu yamekumukanili at Mutongo TV hii ni Twitter, Facebook ni Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV official Facebook page ya kwa ni Steven Muema Kenya nombe thiabu ni na musani twende na kunena ni muthenyola waenda ku record wathi volume na yakuyambe muthanyosi wa iliata kini chambe mundu wetha ena
tumeta anxious ula na zaidi kata ndi kuida kubugata chao lakini bio kaumya wapi peke nungaiwa nengete confidence ya noto na kweka mauna na kwa nona ninaambia ina present worship na nende utabia mwini ukaniruhusu ngatabia aini alama ya ama sem ni aini maybe winamba this yako na chama no sio kujihusisha kindu chambe na kindu kyo kumenta na kindu kyo kunenga practice asunguma as ya practice makes perfect ni usikizungu so nina kizungu na so mio bani lakini so endeswa muno we mwini ulike kuno taku kwaya praise and worship equiki ya confidence ukumbao ukesaidia ona wina ndwe na wia alafu ukesaidia nuwa mana maundu makwina mawasia malikana nesa nuwa mana ona kukwara microphone bia mara kwara microphone makwara maidene microphone is science lakini bia makwara ukesaidia madilite kana kuna alamoko makwatia so sindo taizune sio wenda uibundiswa praise and worship kana kwaya ukesaidia nuwathi uibundiswa so oyesa kwina ndo ithano lauya wa chao kana alafu mawasia bado kulikania chao no itha watereka muno so nye na ina confidence na ndo ngamana ndo na ndiye na the producer na akionge we ngonzeo angwa atondesa amana one mwini ukwambia so ni wandetha cia akambia baka alicho akawathi ku no katwa kabgao nikiolikanesa na andethia muno na ndonge amya ngai mu byano wake so nye na ina confidence na ngai andethia na unyo kawathi kauka bwao na yikwa mundu lote sikana mwini ulo kwambia kwa tukueta DJ Afro tutwa studio you studio peka wata wenda wakalika ukekwata no yikwata wathi suwi sote kana utona kwithukizwa so kilane yakiwe na kilane kawana ndo nenda angete oyu yona to project tweba wenda ukekake ukatakuwa tabia producer wathi wako ukamwaka kwa mbinie wathi ula wenda umya ukamwinia jambe akosa beat ti wathi wako getha ni wa mituki kana ni wa kiki kana ni wa mbola akaosa akakosa tune ila we nayo transpose akakosa transpose ila ite kuita ila uina nesa ilete itende muno as in level yako level yako akabu abuka kakendukita wa programming era programming kaida so akaokonia wathi umuinie akakwekeo kasamu maybe ni wao kwate yo strings ya kwate okendukiwa ikauta wathi wambia so wamina likilabu ndu ka practice yo banidi bo bau o manene walikana wathi nesa au tabyo ukalikela ba chao so wamina ba ulika iba ya microphone ni ba itina mwita buthi ba buthi ukalika ba walika buni woyu onenga na basia ekwa ila sindu sia matungo so ubuke wathi ukoneta undu wa beat so uke wa beat ikoneta akauta baloli kila ukalikila wasela wabau na waminai wiki ya wasia uilikanilwa mawasia maku maybe kadha bandu waisio o ki no kulikinila sia bandu meka au computer ni maka aitungia kana withi utungia mama sobie ndo sio kia wathi wanda ndo wako sio kawadi nini mwathimbi so be bandu no nie bau auto something akaulikilia nesa ukasaidia Duna kosea auto tune ya so akaulikilia nesa we mwene oto mtu nini wabetia wonde ni wo siokea wabetia bandu banene lakini kadati bandu banene au siokea sio nesa ukasaidia wathi waku na wo ni wauma nesa pe ando au mundu inete wathi takundu whether winete wathi lakini chorus no we winete na we tainete na ndo ingi angi so in fact ya kwa neki volume 1 ndio ate the mondo nine tuniweka so studio wathi uina wathi waina wathi kadha ni verse yambe uikia pege tuisi tata ukasiokea na wasiongi sika verse na mawasieli
akakia kawaje kangiwe saiki akavasi ketha kemoyo so chorus yayo we are wine kadhani yoto ukaina ukaina nene singa ino kweka isunenyo ukaina nizani yoto kindu yoto aya okay wawine oto no woko tabasi ondo kuina kakalicho kaoto kaina oto waina oto okay wosio ke malamena maleli maleli no siyatu ikandweli aya waina oto okay waina tena kadha we mundu omen maybe kadha nani ukaina tena waina tena si alikanwa si atu kando meana ndo kila wasio sio kia maleli na soprano bado hivyo soprano hivyo ikalikanwa so si alikanwa na asunga banini ndio ile kindu cha mageke sio no si wathi no ai kala ndu ko miuningai no wesitua kala ndu ko trust you ke studio pa you lead no wina wase wambe meso ko ina wakeli you we studio you wase wambe otone kuinara ula lead you itase no ni verse ti chorus ni verse kala ndu kamiwe ningai wakwa ani ndambo ya miweni wakwa ndangiwe aya no wase you mindo backup ya verse is winner kala ndu kamiwe ningai wakwa ani ndambo ya miweni kai wakwa ndangiwe we haki rela we lakini onatiwe ya mwingi because I think for example wathi una umisi wambe na ndio naendera bandu na moya ile ndio kanisi leba utu ikakasamukewa na andisika na mina ndarika that ayi eso mbaka programming mbaka dhibuthi kile kindu chonde no you kindu chambe kila kwa muno we ibinda yambe widikwa but usowete na you we mwini you kemisi ya kuna producer kana kuiwa na kwa kuna producer kutetha si hata quality ya kindu kilo 10 ida ayepata muno kuiwana ida ayepata muno ndo wini wenda everything yume ngoni yume bawindini ngoni so uyiwana na producer nesa ate ula mundu wa ukatomina newe ukawambe ondo wamba nguti yakala mukya so bateu kadhani kindu ukite kwina na imwe na wana ginasi ndo ilo kwikiabu sida siumeta ngoni nende iwe ni wathi umwe na umisie nina ina alusini yakwe naye moi wa katano kwamba unaona atwani na atwani unatwani wewe mtuke na atwani yo moi wa katano utumie matiko 15 ne ani muni delile kana bado na yende tu ambumisie kwa yo mudi honeymoon yo mudi honeymoon ona honeymoon ba ona kai ko corona ni na adi mono umrandi honeymoon yo musi sisi kwa by the way maisha medha mabwana motoi makutwana ai mama yomo kedha ndo twani tetwa ni golei tofauti ya ondo na ilie na oyu uwepeka pathokani kwa mono ningona ni wambe kwanza yusigondo jambe na mukiete ne ndo nauma basa wa muka kwesa hivi abe mundu wa mukiembe ni ukulia kwa chakuna we breakfast unye aiko tena musoto ne sote ne musete ne ko ubeke pathokani kale tuko teka na kawe museo Oi. Eta wade. Kando ndo wade. Eta Monica Siokao. Wanjose. No Jose no. Jose no. Ni wanjose. Ni wanjose. Monica we mukathi mana we mwende. Mana we mwende muno. Pati yabo. So ni kuyabe wathi na umisi. Ni naendie na umya. Wawendo tuiba kwa kuiwa na producer. Wathi usu na umisi wawendo. Witwa wendo. Na ina alusine ne ka surprise na mukoni ngidambia noka kundika mo mwine ngo mwine to mwine amona wathi su ni wawe no siaiti no siaiti mono na iwa ka message tawe so ninaendie na unya wathi wawe na dina mu surprise niti wathi usu unaye wake lakini nani na ina alusine noni ka video ka alusi ando ingi mono manai na to amina wathio MC alikacha tulikempo yani
tulika boyani na iwathi wa wendo so kindu chonthe muthi kwikana producer enda muno mwithe muilikana wiseithia ngoci enu ci bandu ba be bandu bamwe na yemunewa na kenda kindu chonthe okwikabu ila sindu chonthe okwikiabu ciuma ngoni na kindu chonthe chauma ngoni kida na breakthrough ida na impact nzao nenda kusisia ondo mekwasia wende na utumani wako mukuvi kwesala ili tatu ukendai mwitano Josephine Kuma Thimo ambia huyo msanii ashikilie hapa na Mungu atambariki sana. Munyao ni Steve endeleza neno la Mungu na muvya muno kwangai ende ya nambe ni mama Saimo Kuma Donyo Sabuk Lilian Kuma Donyo Sabuk uko na sauti nzuri sana Jose, Mungu akubariki. No ndo kwenda kuongea lakini awe mundu mbadike kizungu na nisi kizungu ambete you've been a blessing to us from New Life Family. Nena kuona na nena atana ni mwini ukite Teresia Kuma anduma Donyo Sabu kadhimo muno. I love that minister of God. Msalimie sana na mwambie Mungu anampenda sana. Ni mudheu kumakadhiyane nena ndaiwe ne wasia wa mweni wito Joseph. No kuibanga bila tutokomenga hii yala kutokomanga hii ni sawa ndo angene tokie tokime hiye itina bindete yasa netukwa pe wathi no wakumbi wita wa kiwango kiwango la shuli kitana wewe kiwango wathi uswe we na ukuzi munene muno wako nsoke lecha tumia andika wathi uswe so wathi uswe tekalita bandu na taina thina mwingi muno nasomye na thina na zaidi ya thina mwingi nisi thina ni general watu tabie pa ili hata so thina no se pe thina wa muno kusoma ni thina witha we school fees no longilwe chao bana ba so na mina form 4 na bina form 4 na ndie thika kutukuma ndia kwata school wa fees wako the maybe college na mo betue ni wapetete na betete na betete mundu so ndo ndo bievu kana ndo kana betu ekata na mo betue so na ndia na school fees nenda muno ku college nenda kusomea walimu ndio nenda walimu no skale nenda tourism management nenda usomea courses muno na yonga amsomea no tuende tourism na niazo utonga cia songo nose kizungu nye kumategala bandu nenda siana cia kizungu how are you I'm fine. You come from where? So wathi wakwa na mina school na kwa naendie na kozie fees unaona nyakwa nditi ndandi muthenya naona kani dike yuni neketa mundu ume nitume so naendie thika naendie thukuma uyo wa boda na nduthi nathukuma boda so naendie na alilia tourism management no ngina wesi kutwangali kuteleba so na asia itio nambie bandi tendete yulu na asia nakanga somea uteleba na nilike driving school so ila no kie na rabinya kwa hivi ko nendo driving school inendo driving school hadi baya yendi sothi sister kwani wa kana kake kaikanendo so taina musango huwa musango yake wa mundu wakwa so ndikolwa takililie yute ndio kwa tabia inyakwa no driving taitena kama musango swa wa kwikali kana na mundu mwe wa muzi ndiye ndamwenda no na mweke yana moya ngai amweke neza ila na ise nendo driving school aisia onyu moyende ya kwenye kuteritwe mundu na muteritwe ni mbaya sia mathiko kile chune wa cha boma ebona ngwati wathi wakwa
yo bambukili wathi wasia yo bambukili kuma kiwango kini ipi kiwango kingi kenda maitha mona masonoke na bundini de banna seti na nitwana nesa na lusi amaitha masonoke na nona atwa hasi Odega neke iwe muuli masoneko na vyo mumandia ilewe watu akele tukasia si mikele tukao kathi uye moniko Odi sikana oja kiwe visa Kasema muno ungenda sana moniko sio kathi So ni mana sonoki kabisa ange manaya genest mwenga tuone buikata besta isu miapa endi manevu yata manevu yatamekata ngayambukile kuma kiwango chambe ambie kingi so wathisuwa kwa uketo manifest ni wita life yakwa uketo manifest nono ngaye akosa abaya asia osa ndiye kenda aibisha lawi osa ulawi ndikenda aibisha lawi yolo so de emboya yakwa yaita mboya ngaimbukilie kiwango kini kicha cha kuoneka hata ni mudini kuoneka hata ni chao umbukile kiwango kingi kenda alama asia tuone biba twamunenga mutha nomwe twamunenga miyili twamunenga mwaka mali lyo mazi haya me ukuona aba makasi kai na tiosu ndaendi hai abikia hata ku na esu ni ombo yakwa na ndabasiano penga yo kila semu penga yo kila semu oyuko mawinza nado mayasia kuyo kodala kiodala penga yo kila sekuma pau akakuete bana makasia haya penondo azi ando mela me athuku muno ando masia kinu jomve watu angali maimu wakasomba maimu na yuwe sasa sawa sia ino maimu sia ino cha lakini nye ina kaundu kakwa nini singai bala ndumeti nyono mwase maimu lakini nye ini bala ngai na bula mamwe ngai akahakikisha ke meke kitole nani ndana hii masi kweli mana kasio mwalimu na kwa watu wanene amen nano dibaza mbele nenga driving nasoma no soma driving ai no soma motoka ama za kona angaliwe ida mtakani zotoa mtakani ile ngiko kana ndo kambi ya binde ona tiki ngai ni ukaya kwa okay amen ni ngai okay na you are the driving wasoma amini na soma driving na mina me so mbona mini naende ya no kana maili ya wathi mewe wathi no su na maundu maingi ngai ambukileti ende ambukileti na nitungia ngai mabya nundu tinya ni ngai ulona manifest ndene yakwa na you now dremindo tourism bangira tourism no nende yo mesililia usi ndene yakwa na kisomo kithela na no kuibanga we no kuibanga bana baya na nini singa inoku ngai baikendo teka ndoka tie dream izo ati yambake loka kwa mozongo nibo pisa aya wini wako kumela wini volume 1 na you waina mbathina ngisi ya volume 2 over time wini wako uchange rata no change it muno wini yako no change it muno because wina volume 1 maybe vyo tumakosa weka au studio maybe yo kondo utali chana maybe onio palikireza lakini kwa education okay we bandu na bandali chanesa so ukaedukezia maybe mbathi sia kwa sia tena sia wa yuko na to difference twa wasia mukunile ukuneta the same producer ukuneta the same producer kuneza producer lakini onake oyibe kiwango huyu be kiwango huyu so oyune na nineka o singles ni kwatitenga ina nikienga hii pe bandu right lakini oyune nako no singles so oba nini okaino na speed yo nini lakini ukeka okindu kiseo na wathino waku wa wendo umieba wathi wa wendo muno nya tungite ta ka surprise ka Monica in fact sio ka wacho se
Okay. Na wange tatsapa ona ndaisi ndesi in fact yo dia mutavya kawe wathi ngumini dia mutavya ona ndesi ka peke ndukiko karachu after marriage ni wa mwini kanane before ni wedding ine na tungite lakini na okio wina alusini in fact wina mabisa ma alusi ndaisi kana akiti a special dedication to my wife ambe ayo baba lakini nakwandi ndo bango la tometho kwa tuligile kwa thingu kwa wendo baini wendo wimuyo katikati ya kaingi musumbi hailu na makwende siangavathukania ngona wakwa katikati wa kaingi musumbi hailu na makwende siangavathukania ngona wakwa mwitu mumbe na musomu mukiwanga iwewe bisunga wiwa wakwa mwitu mumbe na musomu mukiwanga iwewe bisunga wiwa wakwa we ndayale hapo kawathi kaseo so ni kawathi kaseo na pia ni kawathi kaseo kumunoka alusi kawathi kaseo munoka alusi we moni kanda tangasi itwe bau so ona ku uikaina mundu suno kufeel yenyewe mundu no nani tambua so kawathi ku maybe amasia ise no metha maikenda ombete alusi ni na be kangi ka alusi we yo tungi tusiangu so no ambita alusi ngoka kama mekale no ndo ale akaya naende aibango la metho ineo itiyo bango museisi wasite mutango TV Steven ngethese mwini usuna wimwe aende na kutaya ngai na uimukuli ndonyo kukwata mbathisi ya keva nokutha wisonga twimina mama wini kutoka donyo sabu kwati ya vau andoma kwenyu makwendeta muno good morning mutango TV ambia bazua kofiti God's grace is sufficient ni bro kioko New Life Church ni mutoa kuma kiunduane bazu in fact yes hawa ni Vivian donyo sabu say hi to Joseph hi you know kule bazu bazenga bazu be ongene newe inazi makayewe ama mweta bazu okay bazu ikitu cha beti ti nini ya kwa wathi bazu ilikilete nyene actor ile actor ya in fact ni acted ibindi kitu iteta ya mama kasoba bando ingema yonene nika comedy like nondo nyane bazu na bado ni mambita akaleche so ninzenza siyenga tuika academy ingina munenele kanena ngati ayi yani nona nakateka mundu mukai kai kwanza slay queen ayi okay so network ya na acted bo no acted movie ngito Mrs. Yoki ya tipo G ngule uyakta ni actor in fact nesio mana ni actor ndi act you know ke bo compliments yangu maya hey bana kwa nengesini to act sin to act ndukande chini ndikande chini wena ni act bazu kakalecha nondo isundi mindo isundi mesinasa general scene to act to yele sawa so kai we twe marafiki twe marafiki ndio ndio aume ndio katu kaome okay kaome so nendo nenge twenge wayai undu unaendie forms ya kusaivana forms ya wao moka okay wao moka na you we ni convince ni mundu wa kishagi we ni convince undu tutwana kwika 1 2 tukaomoka lakini unaenda ndabi unaeki sindu style na ndienda okay
Kangu ambie. Nenda ni wa town. Ana no ambie. Ambia. Okay. Ndio Okay, ambie. Naambie. Ai, kase Muema. Si. Maundu kote maivanie. Kote maivanie. Na ko yenye wandia ilia. Nenge step by step. Ko ni iso ni daibwa. Mboni. Si. Dinaendie. Hey. Na koma nai. Na sasa metai. Ekala sana. Sasa no amongi wa kwa mtebu. Yu mwene man, mwene mabuloti. Ne. Lakini ukasema yako. Ukasema yako. Na not there fall. Ulaka soba? Ulaka soba. Lakini kana nao. Wewe ndo unaambia. Anaambia. Life weno. Ni kuitha wewe mjanja. Wewe mjanja. Wewe mjanja. No ila katabazu. Bazenga. Bazu. Yule. Koteni naendi amboni akafo. Bayata. Ambia hii. Form ni kumalilio kalilio sundu uendete. Ukalilia kaya mpesa. Wamona? Mwikali. Kindo yako komesa. Ndoka komesa. Ndoka ngoni. Wanene kwa askari. Askari. Mutindo no nathi gweke sasi. Mutindo uyo kome. Tutumani wake. Oyo kome Kenya. No tumani wake. Niki. Iwadhu. Wenda kuna mundu ni nina na wewe hapa mkoja hii. Ndio ndo kuna ngeta. Kwa hiyo sasa kanyo. Kwa hiyo Tanzania kwani. Lakini wewe usinye nini kita askari. Towe askari. Ni kakanae wewe uthiwoze na iwe lakini nyenge kakui. Anduke songwe tapana. Rekondo meada naye mjinga. Ayena na kona tane mjinga yako tane basi. Rekondo mpenda naye mjinga. Ngathonye. Kisa si chuchu kilikila bai kumelaba. Wewe muno ke kwa mabunteni. Na. Kana na wenye. Munde jano ko. Ni acting. Kwefanya. Don't try this at home. Usijaribu hii nyumbani. Otherwise. So itwe kama ndo asito act ya. Kwa hiyo bazu yumie kwa act. Bazu yumie kwa act. So ni act ya nesito anile wa bazu. Okay. So bazu yetha we bazu ni kwa nanga ba. Kulija ba ndo kutumia kasoba na hii. Na wathino akuwa latest view wa latest view. Ngaino kweka. Na wewe so umania na chao. Ngaino kweka ngaino kweka kindu chambe witha wathukesia chorus. Wathukesia chorus egwa wathiwa najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda. So mwako makunywa pia na waze yu. Wa mwako makunywa pia. Wazi wako ndina. Ndio sasa inaona kunena. Wa mwako makunywa pia. Na straw. Utana straw. So in fact wathi ucio yoka ndwa yuwa Kiswahili. So nyene uyoka wathi kayoka. Nisinga inu quick. You now so kwara niona na ulinganishie no swa Kiswahili. But verses ziko different kabisa. So chorus maybe ni translation ya Kikamba hiyo wimbo. Wathi ucio najua Bwana atatenda. Lakini nini verses very different. Verses nzio monosi usome diando. Very good. Na wase kwa huo umania na chano chakula cha ku motivate wathi usu kunywa wathi usu ya kunengando hope kunengando hope kana ndio tegemea wikalite binda yanata Biblia cia muthetho kwa ngaita ngili na ngili na muthetho so ndio tegemea wiliata ndio tegemea situation ya kwiliata ngaino kusenza within no time ngaino kunengo kabinda ukamba kuima pe andu matonali mwenga iyo yu makakita anangikia so ngai akona yu bandu bakwasia Muema hii
yakani mwikala njo bani nyambo komwa Okay, lakini sawa. Watu mwani na someta sia na someta sia kanisa ni kwitu yolo spiritual growth. Kaino ngina kali ondo uimete spiritually. Kendo kwate blessing level of land. So dukamake maundu maili ate oyu. Either na hope kana ngai no kweka. Lakini kwa ndo wanotavyo musiaisia ukilia imani yaku. Pala yeyo yukamyukila nje. Kenda ngai yone enyewe huyo ni wambikia na ibinda yake yabika. So ngai dukamake no kweka baike ndukia mangai ai no kweka na yasia kila chonde chandikiwe ketha kikito na kana Joseph athiwe no ngina atwa ngale ai no manda wenda ona muko kamwibingianite ona muko mukasiia ai no ngina ape ketha ngai aise no ngina wike lazima no matter the circumstances, no matter the obstacles ngai no ngina yake na Joseph wini wembesa weekend so ekule ile kanondo aini ingi mama metha mainete mona kulika wea thiwathi no ni mundu wa tonga but kinondo na otabia mundu ketha ni ndu ambia ina ana ona ketha ni kwino na inoyu ukeke mentality ya ni ina ni kwa tembesa weke wino kwa tembesa wathela ni Proverbs yasia kana gift ya mundu ikatumaya na asumbi gift ya mundu ikatumaya na asumbi lakini gift ni ondhu kumangai tiwea ni ondhu kumau ni ondhu kumangai na ketha ngai yasitia gift ya mundu ikatuma aye na asumbi so kuya na asumbi ni you are right sawa sawa so ketha wini wakwa walombete mbesa nyene thukuma ngai ni wese right ya kela wasiti kana wini wako katumania na asumbi metha acha metha akatamu metha akatamu ko wase eventually ando mathukume ngai tine tuthukume ngai ekae kia mentality ya ni kani mkwate mbesa ni omoke ni kiata icho na ndo ingi maisemba naku makosa tutamu makwate fame siwicha umekata makalika kono kudhuku na makebulani na webulani omane kwalo kwa kuno utasia ukete so mentality yaku ilodhu kumangai nayo mentality niba wino kwate mbesa mana wiba pathuku na maybe mbesa ndio kwata lakini wino tayengai ngai na kiasi wandaiya gakusiandu ngakusiano so natai yangai ngai niwesikana ni walo kita mundu baya okay onga mena wini wako ne wana because gift ya mundu ikatumaye na asumbi so nye ndiye sasa wini wembesa nye ndiye asio uangulane wini wembesa ndiye asio ni asetu tukomengai kai no kusiete sawa tuiminia miaka 5 yokite uyona lava then wa wini bandu basa muno na muno ni yonela di minister niona ngai ndo me yake wangu kike yolo ndo yuni waambie yonania kana no nambukilia from one level to another so nye niona ngai ya ndo abandu basa na muno kila ngubo ya ngai ne kana nibikiando ingi ku wathine o kila bantu ngayo kumbika nibikile andu ingi nye niona nyake switano nditha nibikilete andu ingi yolo ambini na also ni na ngai aindethia ngumya mbathi cia nondo na mbathi isiokete sawa ngai kuna ngewe ndio ngo yako na ndi mondo musisi twende nonena na mundu Joseph tu Joseph Munyao wa Monica wasiokao na ndi twavikelesa ya kumanya mwini makolyo mwanza mela isi yolo aku you are nenda kunene kisongo your favorite breakfast la wendete tumatumbe atwambe bakali tumatumbe Monica naweze tumatumbe to snacks okay
tu snacks twaja tuiba snacks ne twa mdhamba mingi mno nende tumandazi tu ile hapo tumandazi tu fulani kana tuwezi aya kiatu kapetu cha mbesa pu ndo ndo siana Tati ngilitano. Ngilitano si hapo suti mbui. Nusu ne ngombe nusu. Ya bese ngilitano ndo. Ai, kimbilitana ku to the. Langi lo endete pio. Langi? Purple. Nendete purple. Na maroon. Maroon. Na white. Na kama Monica ndete langi. Monica. Ndawo tabi. Monica anakaua nanda bise kila nendete wendete. But malangi wene is wendete maroon. Pink. Okay. Your dream car? My head walker. V8. Kendo ke ubeba. We musi. Ai, kendo V8. Ibinda kuyamba kupone wa hii. Baindi wata. Kupone. Dilikanana. Okay, dimo boni yangi. Kama boni when school. Tuwe Kalamuzi. Primary. Secondary. Secondary na yu cho kitu cha enza, cha bandu mondani. Na yu cha batsanga na balan kasomba kakwa. Niwe saida ni mvuni itu ni wite kuichoni. Ni wite kuichoni. Na kuna masaa unu tubemba ba ya tubaba ya choni. Haina siaje. Na ndio wawiti ni. Ndogamini. Pesa ndo mingi seki Bibiliani. Okay, wosa kwa kimo weka chao. Sino mingi seki Bibiliani. Kuma Revelation baka kuma Genesis baka Revelation. Wosa kwa weka chao Bibiliani. Bibiliani. Nenda ministry ya Yesu. Mwana. Utabania kubosi yandu. Kinakuthayo chandu. Kana weka wabendo wake weka tuika minda. Kiatu kawaii. Akanaja. Aya, ikuli ya mwisho. Umonzo katuka musumbe wa Kenya, President, His Excellency. Weka chao tofauti. Kino chambe. Noete wasia wa kanisa. Tene wande. Hata. Ukaisaidia nene ila ku consult. Biblia sina asumbe tene. Mambao consult. Gina maidhi kauni. Atio ni kila cheki Sauli hata consulted Samuel. So wasia wa kanisa. Nenda muno withembe. We the usumbe. Nsa ndo masani masemba muno. Sisi ya musaisia umutavienda twa mwiso na umutavi ondo twana kukwata ndo twana kukwata mbathisi yako. Exactly. So musaisia netha na bindesio ba na ngaya kwa thima ndo aku kutwa kuiloela kilungu ki ngaya kwa thima na iwika nesa. So no nende muno na no ni boye ngai muno kana wewe bau maybe ndina wini kana ndina chao lakini we no toni wa kusupport mwini kusupport mwini ndoke wethina Biblia asia kana mundani pena uya mwingi munda wanga ikwena uya mwingi lakini athukomini mwa nini athukominia nini so no wetha ulilete mwini ukasia we hiyo ngamye lakini no sio muno kusupport kila kindini na asia nita kubanda wa banda no eno inawe lakini usio wako paka saona komwe na bone komwe umane kaya kalilikana kila weki na ngaya ikokilia so no ngwate ndeni wa Facebook Joseph Munyao, YouTube Evangelist Joseph Munyao, wandika EV Joseph Munyao pe namba yako tafadhali wapi kama ambao bini subscribe ukama naka wathike bana litaka keo no ibinya ba notification na weko no view no share no like witha weka nesa witha watha ukatabazu. So thank you so much. Na muna tana kwa data. So pena namba yakwa maybe no mbende na kuya kanisa ne maybe in something like a rally maybe conference no ende mundu koka
kuthuko mangayo le wese kwesela wini maybe alosine na wenda tubathi tutu alosi so pena namba akwa simu ni 07 17 341 721 0717 341 721 tiyo manda kebeti na tiko manda kebeti andoka koneo tuko muno oyuni na mundu kuna masaa mawia na ngai aikwathima muno na ikwekanesa ni mwendete muno Mutongo TV. Thank you so much brother Muema. Thank you so much for having me here. Nina atano muno. God bless you so much. Ngai nakwathime na ikwekanesa na ndoto cia kuianea cia wini cia acting na cia tourism na yithie kibitinesa ciana ciuke kabisa mwithi mutuceici kukwitha kugwana ata mwithi gwicaguka nditu muthi ntuwisa guko benchmark wenyu muthi mutapye kwitha kugwana ata nikenda ethani kuciotuke atha kwina thina twambe kubanga break vaini lakini mumone wa ngai maundu onthe metha memailu ni muvia muno asante sana na indi mwenda mucia icenene na nake Joseph Munyao ulokwine wathi wa kiwango kingi wendo ngai no kwika na mbathingi mbingi nyeneta wa Steven Mwamaki kilungu cha weno va Mutongo TV ila niyo ngwatanio ya mukamba twate ndino metandao yetu amekumukanili @Mutongo TV ke director Muema isu ni Twitter, Facebook Mutongo TV, YouTube Mutongo TV official na Instagram ni Mutongo_TV. Facebook page ya kwa itawa Steven Muema Kenya na usisi unena ni witu tuendese ndino metandao tu amekumukanili kwendani kwa mwei tuonana saa monza ngikuetea vilingi wa mavova Mutongo TV ngwatanio ya mukamba na indi tuamba tuiminia tuamba songathi omwe wa mundu Joseph witawa ngai no kwika ko director utauka tabazu utauka play like yourself play like bazenga no bazu ngai no kwika nikenda inde tu mbebo no yebo exactly wese thia inde tu yenoka pa imondo kwita mbebo na mwene